Predsezona u Muzičkom centru Crne Gore donosi projekat Kinesko-Crnogorski most. Dva su velika događaja. Večeras od 20 sati baletsko gala veče, u okviru kojeg će se prvi put publici predstaviti 25 odabranih igrača iz Kine i sa prostora Balkana. A sjutra će u istom terminu publika uživati u koncertu Changsha simfonijskog orkestra. Više detalja ima naš Nemanja. Jeste, upravo tako. Dva velika događaja slijede. Jedan je večeras, jedan sutra veče, kao što si i sama rekla. Ne znam da li je Crna Gora zabilježila takve događaje međunarodnog tipa, kao što je ovo što će se dešavati večeras i sutra veče. Kao što smo rekli, to su baletske trupe sa raznih strana, a neke od glavnih aktera, odnosno akterki, ovoga jutra ćemo predstaviti. One nam dolaze iz Kine. Ja slabo stojim sa tim imenima i prezimenima, ali ću ih zamoliti svakako da nam se predstave. 郝慧丽、宋菲儿、高梦露、徐艺韶。 Želim vam dobro jutro i dobrodošli i da vas zamolimo i pitamo kako zapravo vi doživljavate jedan ovakav nastup u malenoj Crnoj Gori. Is a question about performance in Montenegro. 就是今天晚上会表演一些什么？我们将会为大家带来一些中国的民族民间舞以及中国古典舞。 So there will be some traditional Chinese folk dance and traditional Chinese dance tonight. Ok, hvala. Thank you. 谢谢. Kao što su rekle naše gošće, imat ćemo priliku da vidimo večeras deo tradicionalnog plesa i folklornog njihovog nasleđa. Ja bih ponovio dakle za naše gledaoce da mi imamo večeras igračko veče, a sutra je gostovanje Changsha simfonijskog orkestra. Pozivamo publiku, ali ovo je zaista važno da vide ove umetnike koji dolaze iz Kine po prvi put u Podgoricu i naš region. Ja ću iskoristiti priliku da vas predstavim za ovu, a to je Aleksandar Ilić, koreograf i prvi solista Narodnog pozorišta u Beogradu, je li tako? Upravo tako, ali ja sam isto tako i koreograf ovde u Podgorici. Muzički centar Crne Gore je mesto gde se susreću ples i muzika i jako nam je drago što nam je uopšte omogućena evo prilika da predstavimo ove divne igrače i da nastavimo, naravno, da otvorimo našu sezonu na ovako lep način. Ovo je, rekao bih, neka vrsta spoja svjetskih kultura. Dakle, ovdje će biti i tradicionalnog i modernog i šta sve neće biti. Mi smo ovo gostovanje nazvali Kulturni most Kine, Beograda, Podgorice i Sarajeva. Kažu ćao, je li tako? Ćao, što na kineskom znači most, a na crnogorskom znači pozdrav i italijanskom. I to je dakle važno da ćemo pored njih imati prilike danas da vidimo i neke od naših igrača. Šta će se dešavati, publika mora da dođe večeras da vidi, ali svakako da će biti upravo to što vi kažete miks ne samo savremenog, modernog, nego isto tako i neoklasičnog stila. Što znači da je jedna ovakva priča koja će biti u dvije etape večeras i sutra veče sigurno zahtjevna za vas kao koreograf. Za mene neće, za njih je vrlo zahtevno i zaista je posebno. Mi smo uživali evo u njihovom nastupu u Beogradu. Juče je simfonijski orkestar isto tako nastupio u Madlenjanumu i drago mi je da evo ovaj naš most od Beograda prelazi danas u Podgoricu, a već za 2 dana u Sarajevo. Kako je moguće to postaviti da sve funkcioniše onako kako treba, da jednostavno se tačno zna ko radi svoj dio posla i da to bude onako do perfekcije dovedeno? Pa znate kako, Kinezi su majstori preciznosti, a mi smo, ako mi ne zamerite, majstori improvizacije. Tako da, kako kaže, plus i minus daju jedan dobar rezultat, ali svakako smo dobro uvežbana ekipa, sve ide po planu i ja se nadam da će i večeras biti zaista spektakularno. Ne sumnjam da je u Beogradu bilo lijepo, a pretpostavljam da će i večeras biti to onako jedan veliki izazov. Najlepše od svega što ova međunarodna saradnja lepo živi, što mi imamo priliku da ugostimo ovako divne umetnike, a isto tako se nadamo da ćemo i mi vrlo brzo ovaj most da uzvratimo u Kinu. Nadamo se da ćete i vi, kao i publika večeras i sutra veče, uživati ovdje u Muzičkom centru Crne Gore. To će publika da kaže, a ja ću sigurno uživati. Hvala vam najljepše. I vama isto.
Evo, čuli ste, dakle, poštovani gledalci, jedan veliki događaj koji će se dogoditi večeras i sutra veče ovdje u Muzičkom centru Crne Gore. Nismo htjeli da ulazimo u neke velike detalje, zbog toga smo željeli da vama prepustimo, da vi vidite i da vi zajedno sa njima uživate u jednoj ovakvoj nesvakidašnjoj, reći ćemo, priči. Toliko za ovo jutro iz Muzičkog centra Crne Gore.